Салам достор, бүгін 24 май 2025 жыл. Бұл видеода япошкалар от, ливиандарды япошкалар каналға қаттап сөз лайк басқолы. Бірінші Honda CR-V, жылы 2000 коробкасы автомат, объем 2.4 ВД, басы 650 000 сом без вложения. 650 000 сом Honda CR-V жылы 2000. Бұл видеода жаңа япошкалар болды, андықтан каналға қаттап лайк басқолы. Бұл жерде Toyota East. Объем 1.5, без вложения, жылы 2003, басы 530 000 сом, 535 000 сом. Toyota East. Андан кейін Honda Stream. Жылы 2000, объем 1.7, бензин, коробкасы автомат, басы 520 000 сом, возможно, обмен варианты, авто без вложения. Идеальное состояние қойып тұр. Басын да бұл қатылып қойын 520 000 сом. Бұл жерде Toyota Galdina деген машина екен, 07 регионда. Бұл да оң рульді, коробкасы автомат. 2003, пробег оригиналды, жылы 2003, объем 1.8, коробкасы автомат, 620 000 сом. Возможно, обменный вариант, бұл да 620 000 сом. Бұл жерде сол рульді Honda Accord. Европейский, бұл шығарылған жылы 2005, объем 2.4, $9200. Состояниесі жақсы екен. Видеоны до конца көрілі, бұйырса азыр Honda Fit-тер да башталады. Бұл жерде Toyota Wish. Жаңа ұшы каналға қаттап лайк басқанын да ұмытпалы. Басы 630 000 сом, жылы 2004, пробег 292 000 сом, родной краска, басы 630 000 сом, объем 1.8. 630 000 сом, арзан қойылған ұқсайды деймін. Қымбат әлі. Бұйырса видеоны ұнатыңыз. Honda Fit сол рульді. Бұл жас тілі болушы мүмкін. Honda Fit 650 000 сом без вложения. Объем 1.3, жылы 2004. Ескертігіті мұның рулі сол рульді күн. Мұна еме оң рульді. Япошка чистый. Цветі розы екен. 480 000 сом, объем 1.3. Вариатор, жылы 2003, Honda Fit. Мотор коробка привязной идет. Один хозяин Казахстан. Toyota Corolla, 04 регионда 620 000 сом. Номерлары көрмей қалып тұр. Андай Honda Accord, состояниесі аябай соңын. Басы $7800 газ, бензин. Ушул жерге чалып, номерларына чалып сөз көрді. $7800. Бұл жерде да бір Subaru оң рульді. Subaru Legacy, жылы 2010, объем 2.5. Вариатор, отличное состояние, кондиционер заправленный. Басы $9300. Видеоны до конца көрілі, бұйырса азыр Одиссейлер да башталады. Елге қызық болған. Бұл жерде да бір Honda Accord сол рульді. $8400, жылы 2007, объем 2, коробкасы автомат. Состояниесі шындығында соңын.
Бұл жерде да бір Toyota Wish номерлары 0500 12 12 03. Жаңа номерлар шықпай қалғанда азыр шығарып қойдым. Титан дискада. Андан видеоны улантырасыз бұйырса. Бұл жерде стрим тұрады. До конца көрілі, азыр маған ажиселер башлады. Стрим. Негізі ажиселер маған burada өткен базарда biraz азардағандай сезілген да. Жылы 2001, объем 1.7, пробег 245 мың сом, 550 мың. Егер де ушул убакка чейин каналга каттап албек болсоңор жана лайк басып болсоңор, азыр сөзсүз каттап койгула. Бул жерде 2 Одиссей турат, ошону көргөз коюп, чактагы дагы 2 Одиссейди тартайын. Одиссейдин жаңысынан баштайын. Жаңысынын жана эскисинин басын салыштырып көргөндөй. 680 мың сом, объем 2.4, жылы 2004, пробег 330 мың сом. Автомат, расход 12-10. Камерага заднего видно, климат-контроль, круиз-контроль дегенде. Короче, состояние коммуникациясы аябай сонкун. Ушул эле Toyota Honda Odyssey'дин эскисинин. Бул 550 мың сом, объем 2.3, жылы 2000. Ошо. Эми жанагы 2 Odyssey'ге барабыз. Жок, ошо Odyssey'ге барарда бул жерде жалгыз турап калган бир Odyssey бар экен, ошону да көргөзүп берейин. Пробег 187 мың, жылы 2001, объем 2.3, автомат 550 мың сом. Состояниясы жакшы экен, бирок 550 мың сом. Дискалар ушундай. Эми бул жерде 2 Odyssey'ге барабыз. Кызыл түстөгү жана күмүш түстөгү. Күмүштөн баштайбыз. Пробег 245 мың сом, 245 мың, жылы 2000, объем 2.3, 580 мың сом. Состояниясы сонка 580 мың сомго көрүлө. Эми ошон жана кызыл Odyssey 06 регион Жалал-Абад Ош. 2002, объем 3, газ, бензин 560 мың сом. Номерларын чалып көрүлө. 560 мың сом. Бул жерде стрим көргөзүп коелу. Бул жерде Odyssey эскисинин жаңысынан эскисинен окшойт. Көрөлүчү. 520 мың сом. Буюрса азыр, если стептерди да көрсөм, ошого да тартам. 520 мың сом, газ, бензин. Мына степ вагон. Негизи базар боюнча бүгүн бир эле степ вагон чыкканбы? Жок, чыгып турган эле. 2006 автомат, газ, бензин 720 мың сом. 720 мың сом степ вагон 2006 жылкы жаңысынан окшойт. Бул жерде дагы бир дөңгөлөгү жарылып калган. Ушу степ вагон көптөн бери турат. Демек бул эмнени түшүндүрөт? Басын кымбат кое калганбы же кандай десем. Дөңгөлөктөн бери жарылып калыптыр. Договорный дейт, даже мунун өңүндө өчүп калыптыр кагазын. Жылы 2002, объем 2, договорный чалып сүйлөшкөн эле. Ушул машинаны эскерте кетен көптөн бери турат. Япоштардын арасына бир немисти кошуп, ушул менен видеону жететейин. Mercedes 124 чыгарылган, жылы 93, басы 300 мың сом, мотор простой, отличное состояние, ходовка дейт. Басы 300 мың сом, номерларга чалып көрдү. Бул машина жамгырда калып, уже айнектире кире калыптыр. Состояниясы жакшы экен негизи. Мындай жерлери да бар.
01 регионда. Ошо каналга катап лайк баскыла, буюрса япошкаларды дагы көргөзүп турабыз.